Ah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Wis ning kerjaan apa wis ning omah? Terus kerjaan ketemu Rama. Oh, biasa aku main telepon wedi nek urung ning kerjaan. Oh, masuk sore kok. Baru masuk malam, Oh, pulang pagi, oh, terus sore ini berangkat lagi. heeh. Mama, Ngene grimis kok, kono bini, grimis. ini di terang. Ora peteng dedet mendung. Mama wis malam, Mbaten iki. mama wis malam. Mama mau sarapan. Wih, Mangan awan durung. Tapi ngemil jagung. mau beli memang sama. Jadi, Iki kok 5 maem. aku pengen ambil mama. Yo kapan mengko to? Aku beli ya, Mas. Ya sayang. Heeh. Mama belum penyet. Apa? Mama belum penyet. Yo gelem to yo. Ya, penyet ya, Mas. Sing penting ora pedes ya. Ora. Tak boleh ora. Ya. Ya. Ojo iwak bebek, nyung iwak bebek ora doyan. Jarene seneng. Iwak bebek ora seneng ayam wae. Apa sih lo? Tak kira. Aku lali. Ayam wae ayam. Ayam wae. Ora malah aku seneng. Hah? Doro lah ono. Angel lo. Oh. Wis ayam wae. Ayam wae. Heeh. Ayam. Pedes ya. Yo. Ora. Terong tak Mas? Apa? Terong pakai. Terong. Terong nyong seneng. Tenang. Mama seneng terong. Seneng. Terong. Iya. Iya benar tuh. Iya. Iya. Mama wis mandi lo. Ya durung ngene mandi. Aku sik lempet-lempet banget tas cucian. Oh, ya mandi deh sampai lo. Mandine yo engko to yang jam 5. Lagi jam. Cilongkas. Ya. Yo Mas. Iya. Ya. Mama. Amin. Sering berkorean. Iya, Kalau sering ya. Iya. Sayang mama. Iya, podo. Ya. Pokoknya sampai kapan pun aku sayang mama. Iya, sayang. Tak tunggu. Iya. Sampai kapan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang mama. Iya. Ya. Assalamualaikum.